musese anaenda kukethia watinda tanisa ingisi onya bikangwenda kuthocha thini wa kilungu cha Usili kiwioni cha umundi ina yukachoka na muthenya wa kwethiwa wi wa kwaila twithitwe twinenania yulwa maundu ma koti maundu ma miao maundu ma Usili onthe na nina wikwachoka na ethwa ni withitwe na undu ni withitwe itetheka kwisela kilunguni kitu bala twithiawa nake wakili Cyrus Maweu na muthenya wa umundi nenda tunene yulwa maundu ma kuandikwa na kuandikana employment na labor matters kwa kisungu na kwa tamu chaki miao na indi nienda umudhocha wakili tukethie nikenda atambise unene wito Cyrus utindi ata nesa ketha musaizi musaizi nena kukethia na nekwatia na kuwethiwa na muthenya museo twitha imwe ni mobea na indi miao lisetu ambisa noru tunene yao yulua miao miao ya Asia hata ya Kenya yulua kuandikwa tuambise na kuandika kana kuandika na kana tuambise na kuandikwa pe undula miao yeletie na kindu cha mbenu si still wanawasisia maundu ma kuandikwa kana kuandikana still baumeto maundu ma kiyaki na katiba ila ni article 41 nikaeletie ila tusita labor relations ukethia etha ni mundu wandikitwe kana ni mundu wandikitwe ongi pe undula mwe wasitie ailete kushughulikia mundu usu ukethia kila mwe na majukumu na kila mwe na rights yake na tuambia tuambia bau katika article 41 na tuyambia na athukumimo alama andikitwe na ni manengetwe haki kadhaa ni katiba na haki imwe kati wa isu ni fair remuneration tuti maundu ma musala na nicho tuona mavinda kwa mavinda ona serikali yuke kanengane kila ita minimum wage nikana withie katika andu alama andikitwe imetha mandikitwe ni serikali imetha mandikitwe ni private individuals kana companies maina the itheo wa kiwango kila serikali nenganite kiukita wa minimum wage kindu kingi ni kila kita wa reasonable working conditions environment popular ndo ame uthukomea baili hata nikana withie still na mwandu ala mewiane na mundula umandikite ti employers you with a obligation kana either ne jukumu yake kuhakikisha kana athukumi make ni wa manenge environment nzeo nicho wana kundu kungi ando mainangwa helmets mainangwa protective gear mithi maitrain wanikana withie mundu we ila wathi weane ni musubiku na isu withia ni jukumu ya mundu lo mwandikite withia ni hakikisha kana pe working conditions isu na pau ni still wuka ukethia pe mundu ma safety nduzi kwi industry ambazo sina likelihood ya mbanga kwi ingi ndizo ndo nameleza lakini withia kwila more risky na more dangerous kwila ingi ndu for example mundu cooperate machinery not we are still banga ni sekekie maybe machine ya betuka ya umesia mundu angi still makaume atu an extent ya kutilika some body parts withia mundu sindu mulinganisha na mundu ngi we bandu secure maybe ena ubisi wena space nene na environment yake ni tofauti kwa ni lazima mundu ketha ni wasisi yo environment ino kila kikuendekana nikana withia thukumi na ndola onthe mekuka katika pandu wau bakuthukumia mena nini mena security kindu kingi ni maundu ma trade unions duty ikundi sitete ya haki cia thukumi kila muthukumi ena right ya wamwena kuform na kuparticipate kula ku support activities ya trade union lakini kindu tuonete mavinda kwa mavinda nundu ayu ni mometha hata atetezi maathukumi makoka ona saingitha maikwiwana na andu ala maandikite athukumi asu maketa mukomo makanengana notice makamobilize maketa athukumi monthe pamwe nikana makademand maundu fulani mekike nikana withie andu asu na maina umia na nini naweta hizo ya strike ni haki ya athukumi to go on strike na it was about you padipendea na kila kitu mamathi strike ti mukomo you padipendea ni kitu michau nundu weba wikikie kana mundu lo maandikite ayamie kwika undu weba ni kana wethi amone maume yake kiasi ya kwamba ni mamonanga notice na mamba monanga notice makamwea ika maundu wa for example no metha mayumea kana mai complain ulwa musala makasi musala timu yanu kana still la tukwazi amundu ma safety ukethia mundu athukoma katika pandu fulani na baina protective gear na maimu nanga notice maimu please ika undu
etesindui tuye helmets tuye overalls tuye ethani boots ethani siaru ila siethana koma ba embe all those things ikamaundwa na wae makuyanisya na witu wa musala wianona na wae makuyanisya ithia nitu imukomo na mayuka wiane ni ona ni tuonete kilendi akietu ando methi demonstrations on nurses madaktari wana alimu industries tofauti ando makathi mukomo nundu meona nimekuomewa na akisio si kuyaniwa kato sisi na katiba kasiti hata ulua employer ndu yutuambia na athukomi alama andikitwe na mwalama maandikite still meona akisio na imweni kuform na kujoin employers organizations na si kwembingi kwa sisi kwa mfano Federation of Kenya Employers niwisi yani yetete pamwe athukomi not athukomi employers and kima athukomi on the pamwe ukazi Kenya Association of Manufacturers yetete on the katika manufacturing industry na uisisi still yethi anamo ane maandikita athukomi na metha maitetea Maundu mota employers kana industry fulani ni kana with still namo maina umea katika kuandika ndo na kuendea na kukuna biashara yo kindu kingi ni maundu ma trade union na isutu yetu na elesia nundu with their trade union ina akia kuamua procedures yo ni kana with ando maina shurutishwa maybe ujoin trade union fulani kana yombe na ishurutishwa hika maundu fulani kana with the independence nisi tumoze tatetezi na bai mundu ile kwitha aimaravya wani lasima ukajoin ba kana ni lasima wa join ukeka maundu fulani ando ama ile kuka kuparticipate voluntarily wa mwena ukeka landuka amwanienda kujoin trade union fulani kana association fulani na uyethia undu meukuadmit etha ni meukuithia registration kana membership fees isi yonde ni momati wani kana mo ene me regulate tuiwe kindu nosa ila kambuni ala thukumi wayo maile kwitha na ila ngwasya kwisia protective gears like ukethia mena booty mena helmet mena reflectors aprons sindu isu sele kuthowa ni muthukumi kana ni mwene kambuni waile ula wandikite andu wailo manenga sindu isu kana ni ku depend na kambuni kuyilengi generally yalita kwitha ne jukumu ya mundu la wandikita andwa etha ni company wizi company ina duty kana ina jukumu ya kuprotect kulinda andwa la on maudhukuma katika companies na not only ala maudhukuma bau ona ala mwakita bauta visitors na ni kwa teni wona visitors katika company fulani maenda makambi ya mali yani mailika directly etha be possibility ya danger kwethewa maenda makambo nengo protective gear wana know these some construction sites wanaenda wende rongo sisi atu wanaenda wena interest na kuwa nyomba nuenda au kamba makakuya yuva wilika baile na baile makambo kuelesya mwene safety precautions ikanojeka na in case undu vekika waile itakweka undu fulani angeona nimetha na assembly points etha maybe ni mwaki wa umelava andu ugethe andu asu onde penzia fulani lama ilita kwatia mai kuthi any routes penzia ila designated na pe andu wala mailita kuima ka sample makambo confirm kana onde meba une kana juende jukuma manengo directions undu matona ku secure izu thane obligation kana ni jukumu ya mundu la wandikita andwa etha ni company izu ni jukumu yao ni kana okethia athukumi mo ni protected na not only athukumi ni insist ti athukumi moka wana ndo ala mekuka bo ila waweta ilu wa ndisikana ni waweta ilu wa misala twa sisi tina twatunga kile kona bweti na muthenya wa Labor Day musumbini wa weti ilu wa athukumi maslikali kuongelwa musala kwa kilungu kia nona ula wailite kuatiania na athukumi ya ukethia ni mongelwa musalo kwi kambuni siati ya kuingita na atia no ula waile kuatiania na bato ukeania wa misala ini la tuta shared responsibility ti jukumu ya mundu umwe athukumi moene mena right ya kuclaim makasia ni twisi kana basic minimum ila tizu iko minimum wage ni mbesa sianona na ndo ile toto ipa less than that haya pe ando man labor inspectors labor officers still mwe ono manengete jukumu ya kuhakikisha all labor laws na niwe sisi still either part of the law nundu with their either mwe wa city iba kiasi fulani ndo ile to the wabo na still ni mwa kama maka negotiate na yuni anda kwa trade unions still nundu na sisi na
mwanya kana jukumu ya kwatia na kuhakikisha kana unduzini wayania nundu wasia trade unions metha maitete ya thukumi na etha pe undu wa wetwa wikike wa kutethesia athukumi mota atetezi mailete kwatia makahakikisha kana unduni wekeka still trade unions ni maenda maka negotiate with collective bargaining agreements ukethia si affect athukumi onthe katika sectors etha ni for example na yeno ngelekanyo etha ni NAT Kenya National Union of Teachers kano NAN Kenya National Union of Nurses mathime kalande ma negotiate na serikali with ya kila ma negotiate etha ni musala we affect andu onthe etha ni alimu onthe kana etha ni nurses onthe not necessarily alame katika negotiation table but kila mundu na mena jukumu ya kwatia if need be ona no maskate makwani makathi kwatini ona no mete izu tukwita strike simu komo mena right ya kwika undu mena mwana wa kwika nikana kuhakikisha maundu ani maendea kuni shared responsibility pe ando ingi vuma tuana kwika maundu kadhaa kuhakikisha ndoni wethewa na still andiki ando ama andikita ando still mena jukumu nundu mena directive ya kwika maundu fulani mo ene mena jukumu ya kuhakikisha wanamate ukulwa ni ma effect those changes na yutu wabungi wa ya misala private sector andu makampuni cia kimbene metha mungamile wese musala ndo ni ma negotiate ya with their sector fulani na by standard salary ona pandu pala naona ita kinu kithenge standard salary ni katika serikali nundu with have ila sita wa job groups ukethia either ni job group A Q P R pena ila amounts per entry na per maximum undu sienda siongeleka ngire ila sita wa cost of living adjustment kila mwaka maka sisi nundu kwena inflation na kwena maundu wangu ukethia mundu no wongelwa kiasi fulani lakini with their still na kia kwa kapike maximum kwa private sector with their ndina those structures tisi on this idana those structures urona ile mundu company yake ena entry salary na kila mundu ena freedom ya kunegotiate na manenga na employment tukweta offer employment offer of employment yuka na terms siayo mundu akanengwa balwa yake watu endo kuandikia uyamona ukathukuma masamea nona uka report ya bana na supervisor wako yuti mundu la huko mo report ya mundu loko supervise ko sisi kanani wako na kanani wathukoma wala wale to thukoma uka report ya kwangania na maikuya musala wako ketha we anona na ethabe other marupurupu ti allowances urona kwithia ni maonanga musala lakini maikuya still nito kuonanga kintu cha commuter allowance housing allowance leave allowance hizi ni siondo no negotiate ya na still na mama ikuelesya nikanawe mwene ethanu kwenda kosa kana ethanu kwetekela kuthukuma wiyosu kwa terms ila maonanga ende we sign copy na we matongea nikindo na negotiate ati tikendo fixed kuni kwa sekana kuhimia irregulate ya private sector no yolo misala not to that extent mwe ono regulate it for as long as do below the minimum then pay ila tuta freedom of contract andu maka negotiate ndu tona kwethi ona ofisi ni umwe ti andu asi wonde mwasa musala we anene either ni public kana ni private na disini tatuamba kukosa uthiumo kenda indi tukulie kulila next twasiokithia ndi musaisi atuamba kosa uthiumo wa ndatika nini ndukathibasa itusiokithete